Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ago Mantai. Ya, hari ini kami berdua sama Sarul akan goes ke trek Lutu ya. Aduh, trek Lutu tuh sangat idaman tuh. Idamannya para orang Ago Mantai ya. Oke, saksikan terus dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, rusak men. Bismillah, go Lutu. Hai guys, asik terus. Jadi depan. Ada di pohon. Ke depan lagi. Aduh. Nah. Oh, Ibrahim. Pelan. Salah jalan. Tunggu roll. Jalan. Jalan depan. Gas. Kanan. Gas, kanan. Gas. Terus.
Mandi guys. Jangan lupa mandi biar badan kita tetap wangi, okey? Hai. Go matai. Back kendo. Gasol. Salam jalan tadi. Kalau kau berdua yang pilih satu, aku cari kereta kawan. Nanjak kita guys. Aduh. Aduh guys. Kalau mau dapat enak ya dorong dulu. Kita dorong sampai ke puncak guys. Aduh guys. Tanjakannya guys. Masya Allah guys. Apa lemas? Lemas mang. Aduh. Aduh, udah tua dia. Ada napas kuy.